Efesios capítulo 4, verso 17 al 24. Ajunsan ojualto ayesti, chech baniljam hahawil, mansha hablaja noche yute beibal ashke manto ochtaneno Dios, yutol ichbabilis beibal buisnabal kamielapnoch, kaukek inal aisnabal kamchiyak Dios habok iskinal tol ay kalintoch balkinal, yutol kam habok chinache el yu yu ispitalil kam habok chikishu tolchi yashak al tohpa shol ahmulal tolchi al kan yunin hantak setman wacho palta ayesti man ashka tumash yute kuyon yet Cristo ta tol aya bisal chammash yabe kashmash kuyon ispeibal tolchi chale bayeto hun kane yel yo walil che perkan yicham beibal yin hunelne yutol icham beibal tu etahnak el yu hun sanset che yoche oko yuhtu yo walil chiwashikal ok enabal hunku yo walil che chak echa enabal checha un junuk aknabale chiwachne Dios ashka chiyoche ta ashka tushin tutun wal yel watch set oje beibalne kash watch kal oje yuteba